Chokihola police station ke parlo dokhora hidi bearong along kido dokhora English high school along kidam tang phaikuni ni phai krisir kep anaro por phai kep apor Thana level Nagorik committee ahin pen patir pi ponsi celebrating child rights week pen pachetonsi surhini ra inkoira pho Assam police sishu mitra tu athepi en ponsi child marriage drugs abuse child labor puthak lo than ba tum pen lo ke charli kin sumara tum pen cheroktok amai padopon जाएगा ठीक है सिर्फ कॉलेज स्टडी करना ही नहीं है आपको उसके साथ जो आप लोग का को एक्टिविटीज के आउटलुक है इनग्रुप है Lapusona jai make deng hut ni dip hour mati Chokihola police station ke paro penang an lo charlie hemalong mai padu bom bang bom do lason thot si chosen lari LP school along Chokihola English school Chokihola Assumption English High School Chokihola Higher Secondary School lapen Dokora English High School along cheroktok hajamik amai padu pon ME lapen high school along child's week to ke paman pon nilitum Chokihola Thana Hoipet lapan ladak nilitum ini min alam theke andam bangke drugs abuse lapen ke child labor lapen ke child marriage lapen road safety lasi pini DPSC Dr. Gogoi officer Thana level Nagorik committee amai phu anondorong pharpen ke than pon ke arta ki jumpen kasi pachor mate ningkan trainer kepen akiju atum penan kido piso ke endo polote hem kang sam chathap nangji Chokihola police station OC karna pigwa hin pen ke than pon ke rakia hormu ki chopen chenglok law and order aron atang karkana tuma phan an nep ing nang si hem kang sam thapji pusi lam the jai pon Samson Nayoka hin pen ke than arta ki jum pen sai ka chong dat child labor loki charli arta hut jongsi sai ka chong dat thek long lok pulote aron karkana tuma phan law and order hin pen ing sai ji pusi jai pon Chokihola police station chairman Elison Timung lapen arta ki jum pen gari motor ke vek helmet ka ve seat belt chiba vurve license ka ve tum phan ke law and order atum ing sai po lasi chere pa menang ji pusi lam the jai pon thu laso cheroktok amai kangni ponahut Dokora English High School headmaster Petrus Barla lo charlie atum ka doka be bang pharu ke thom su se lo somar achitong dun along bang sir kep lo than ba atum chatong dun bang so pi puthot Koilamati Presbyterian English High School Arlong Rupat High School lapen kaprek lo ke charlie a hemalong mai padopon thulang pusi pherang ke thengno lam the jai pon thu our direction asile Ihudibo Hopoleke Child Rights Week 16 November or 20 November so Chokihola Thana under ami Dokora ME School and Dokora High School ami ebar child rights celebration week to ami celebration korbo karone ami dando koilu Thana level committee through baji ami class 7 class 8 class 9 और class 10 student group লাই প্রায় আমার 150 স্টুডেন্ট আছিল আর আমার Chokihola হেলথ সেন্টার আমার ডক্টর আমি ইনভাইট করা হয়েছিল আর Nilip Pen Seming Tikathar KTV News